no shange town emotoka zirabamu tuzikwemereramu kandi zirabamu speed nyingi egari yo mwika neyija erabamu hagati ya town eyemerera hargamu nk'abantu bishatu somewhere dinu bashuma bakonectinga n'abandi abakwenda kutembega yo mwika batembo no wakati noreba ebintu byona n'umwenda byona birabe mbarara birabe bushenya hagati owa boda ya hagati ya town wa taxi ya hagati ya town hapo yibye gitukutuku ejeje kutwara amandazi eso naso sikoma manyazo next year nyo wile bwana muza kurango nyo wantu naje naza kutura Dubai ako nyo timuza kusibani mbona no umusekina nukwe kubeba iwe no bereboza okumbireba yaba ni ku kibuga oyine mbogoka naba mulungi ayibambe ne kolera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje From 11 June to 19 July, everything can wait. The FIFA World Cup 2026. Catch all 104 matches on 4 dedicated channels, live on SuperSport, only on DSTV. Tyson! Mwiroko mugende mwirukanze nko kweriya mugirete. Mwiri kwata muze. Kasatu ndoko mkarwata kana ndoko kajiba kwata. Robert! Baza kututwara ugiteka yo munanko. Yesu! Biji. Kana nimwe ngone yo kubaga. Hati MTN resiraka zanone baketa ko kuko liko. Kugira ngo buri nkoko kwe kuzugo mu kasese. Hagati ya saye mwe na saye ibiri. Ukagura voice bundles asimu yawe. Then yo MTN ne kwereza menatsi ezabu sezine zo koze sizo baryona gurende chika rwagati ya shahe mwe na shahe ibiri zakasheshe rero tungende chikisha tuzabusha ezo kuteraba MTN izo baryona nyiga star emwe not star ibiri emwe hash rero tungende chika zawe zabusha buri izoba MTN twina hamwe okurizana kwitu tukuruho kizibera MTN. Looking sharp has never been this easy. Welcome to Bright Suits. Be your own label. Located at La Grand Mall, High Street, Barara, Level 2, Shop number 5. Right in the same building with Equity Bank. At Bright Suits, we customize premium office wear for both men and women. Plus, wedding suits, graduation suits, Kawunda suits, and more. Whether you're dressing for business or your big day, we've got the perfect fit for you. Call us today on 0751 075 108 or 0777 081 196. Follow us on Instagram and TikTok at Bright Suits and check out Taylor at Omubazizi on X, formerly Twitter. Bright Suits, be your own label. enshonga y'izoba nekushikibwa Kabozi multivitamin drink kitasyo munsi y'amagara marungi nikuyambaho kwigura emisi kireta amani masyo mubashije hamwe n'abakazi n'endijo migasho kwata Kabozi multivitamin drink otuntumura cyubaro na stress. Osibire kurunji nyine kwesima muno ngabo kugira ngo washiramu go muri za TV zone iziriho oza TV West.
ejo neshonga nkuru munonga kandi twenda kwendeze birungi gitabaru chimbe metari mwenemwe ubwo ni nkora assumption kugira ngo wasiba nokora bari kushasha ni mwe twenda kushasha ni imwe ubundi kama garata gari marungi munonga ijeronga taya ho irwaro nareba y'abantu bingi bari kushasha ubundi ko kushangiwe n'amagara you take things for granted ugira ngo umuntu kitebekine ojo ina mbo acharegize bucenga buce ojo yatabona shoruhanga akanyanga things out there are serious ora nabandi bantu bane baramubitu bigumera umurro kama sago twenda kugira ngo mukama witu naturaganisa kutumatira umurro arabatwine no mizi arabatwine nawe cyo program eji yeshonga yizoba umwanjuzi nde Bob's God abaho amjinyi wanje n'umuntu wamarakiri karingwa ari kurebeka hano ya TV West umuntu uri kugamba she's gifted with talent of speech yagamba abantu nabahura na yegesa bintu bitarimo na bimwe kandi not just that she's into governance no mubembezi abokuba no mujwecerwa omukazi awa district eyisinjiro omwishanjiro ryitu area Uganda mwabaze gweri zoba nitwenda kutera tochi abikwatirina n'umwoga ugabakazi barukuzana na mununga omugwebembezi looking at governance kandi na contribution role y'abakazi bakureta omugwebembezi kandi nuko ibintu biri kwa streamlined twaba tubine nangwa no kujengwa tureza accountability abokuba bamwe kandi tureba hari ubuturi kureba za reporting zikoreka ngo nibeshanga on the other side na munungu bundi corruption na nebinde binike byungu kuturabe ndubye 10 terizaho ndi Bob's God abaho umujinyi wanje ni honorable Lilian Rutera osibiro tanye yes asimu yes wewe witness amin mazuma turije ramusi y'abanya Uganda abantu ba Uganda norentu gitandikira higuru mansi hanga tuzaha country iteji tuzaha district mwena abantu bihangeri abantu ba enaremu icyo tukunye ba abantu bisinjiro abantu bakatemba hindukuruga abantu basero yabweza ebi wakatembe hihina na za Kamuroko na iguru yakamuri to wito nakatembe kandi sere yanje ne yabweza mbwenu kandi niyo kwa hita hindukuruga bisinjiro kabingo niyo witu ni nyakitunda sero ne nyakitunda ndi umukinazi nekinazi ubonji ukoyo manyabugonji so ntwenda abarakutureba ntubasima bo kunda TV West abo kuba TV West is part of me koko wakigamba kandi nabo kugireba nimba kunda abantu bihangeri abantu barahanga abajundwe nangwa n'abatarajundwe abantu abakunda Yesu Kristo abo kuba nanta mugambireho nawo nimba namuri yazamanyi kandi abantu ba President Museveni mukama witi Yesu simwe mukama nabakunda assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh nimbara musya kurigiriro kwedini zanyu ziri mukama simwe bishi sinjiro kamuta kusinga mpira twirare mpira kugenda misho ya Ankore Cup nacho kanchi kubuzi sinjiro kandi ninye mobilizer w'abantu bankore mama vibe nuko kunyita kandi ndi vibe njine nanye ningiye hurramu kandi nangwa nawaza akachiko Ankore parliament ndi publicity secretary mwene vibe tutwakasinyire mpira nangwa nto twetwine chikopo echankore konka nyowe think attributing kugira ngo bazana kubi nanga umpira gwire yapana kureka Ankore Cup tukagita mamani nkabanyishengero nkabantu bankore mbwenu buri team yaba ready kuzana so mutendo bwayeguru inyuma ho tukantu cubanda mbwenu abacubanda tutwara wabagira konkati all teams districts 13 tina abantu abatari ready twena tukaza Kampala twikirizana n'abantu bitu kandi members ba parliament nimbasima ukagira team ya Ankore kandi nangwa nimwe abatari ba members ba parliament leadership yona abantu mwe n'abari Ankore abanyankore abakiga mwe twena barugamba ururimo rwe tukejumbira mu kintu eki mwe ntinkagira ngo ubutasinga mpira ngo tubire wika pana kureka abantu bona babire set kutware chikopo akwa tempira yene zande ebiri tu inganisa gumwe n'ugwerwa mpara ya tusingire 2-1 kunkamwe noreba ngo buri team yona nerwana kutware chikopo so hatwena tukasimuka abemba tware kopa nawe azi nangashi bakurabira ahuzi hato mpira gurumu kandi abantu bona bari serious team zona za ready kukwata kutwara chikope cya Ankore
turaba tungira kiye turaba byo twagamba by'umpira kokatiya gatugamba by'ububembezi tugamba by'ubutegetsi abo kuba abantu binje munonga umwihanganite ya Uganda abamwe baheruka batera karuru okay bohereza bebembezi abembezi bazukwe bazo muri za offices abandi bagira ngo baza kugoja in fact abantu bamwe nabambatera karuru bagira ngo katuhereze yo gwaze kuba nari aho aze kuriya aze kuriya rero kwargaruka rero turarebe turabantu bireba so that's the understanding of the people ndakagiye mu kariya kandi akana nakutahizamo kugira ngo leadership y'abakazi twabantu gamba ubutegetsi n'ubwibembezi ntubantu manyisaje yebare mnonga bueno inako wagamba kunkutekwa kushobora kandi bakakangambira twabentoro ndakaruru nyondo kuronda karuru karuteraho ina ishaka jango yangu nawo muhereza je kugira ataze kurya zachikankwata munonga kandi nimpamya ngu no muntu yagambira kigamba bundi kikusasa yono asakore ngo yakujuma konka hino kwa kuba yakupreparinga kugira ngo umutogwa uguze mu abantente kateka yabo konka nyoni nyenda kusimarhanga shana kandi okuroga kore kubarandoje konka twekerabe akwaneri izoba ri akazoba nsibire nabantu nkaga bacha persons bamagomborora abayenarimu na naba stamp ndukuba kubasima icyo bakozere no kubashabo buhabuzi abo kuba noreba umuntu omugomborora ye kurgira ko batwakira so rizoba nsibire nabo kandi twantugamba we forward na no kuturatwaze mwe kugira ngo bakampa ngundiyeho nanga ngomborore kandi kuyiha twatandika nimpamya ngo buri weekend nimba ndiyo mwanya ogo kibasa butagumaho mpaka kugira ngo bundo shange nka weekend hagire merme yabaho no bundi konka nuko abikuriyo koragana kwanje nabantu bisingiro kugira ngo umbeho ngume nabo kugira ngo bampa buremba habure ubwebembezi na obutegeki nebintu bibere konka byona bikwenda kushana ubwebembezi no kwebembera mbwenu kwereka abantu muhanda ako wabo yebembire kibanci manyisa ngo oryo meisho then hinabakuratiro ryo noherezo muhanda twaturiya description nanga twantugamba meaning nanga kintu kikumanisa then obutegeki burimo kuragira obutegeki no kuragira n'ikiragiro kugira ngo niwe wategeka abako obutegeki murgo mu kigambo kutegeka mwe no kutegeka n'ikigambo kigumire kikachikoresa ubwira kugira ngo nyine kanatekwa kutegeka mukayi uba wagambe kiguire uba wagambe kishikire nukwako ryo mutegeki niketekwa kugira kita notegeka yawe notegeka abantu bawe notegekisha za notegeke kanisa mwe no kutegeka n'ekintu kirumu okuguma kugira ngo no bakigwire obakishikire icyo wagambiwe kitekwa kubacho so obwebembezi notekwa kuba ukuratirwa abantu urukwabura umuhanda konko tarakujema konko mbutegeki harimo no kujema mbwena hati obwebembezi nubwe twino muyangomo ntumanya ngo turi abebembezi president Museveni atwebembireje myaka yona ari kutwereka umuhanda nyenda kusimarango ko mutano abo kuba NRM government kwihaneza ubutegeki twino obwebembezi kandi nangwa twongera hakaburungi nubasa butaba burungi aharuburyomo no manyangu umbwebembeza robo kore kintu yoro kutegateka ngo cyababonerera konko kashanga hino cya affecting cyamukora kubi so konkanyo ni ndebera kimwengu tutwire no bwebembezi butara butegeki twagira ngo bwebembezi burungi nitumanyise ki bwebembezi burungi no kushanga abantu no bakunda eco murumu eco murumu nikiya turiyo mu government ya NRM ne kundwa nangatero kundu hato bwe bwebembezi abako bano yebembera abantu ushemire kureba nyuma ukara abantu bakuratire konka kuza kureba nyuma bakuratire ukara bamwe bari abandi bari kibanci banca ngo bwebembezi to waba burungi mwe naninga mu bwebembezi burungi ushemire kuba buri mu businge abantu bino businge bushemire kuba butarumu nduru nentaro kushangana mu Rwanda nentaro kurga January endisho ihanga rishemire kuba ritaro mu ntaro ubwo bwebembezi burungi buturugamba ubwebembezi burungi ihanga rishemeye kuba rya mustar nanga sha line emwe nango no barumu abarukakanisa abakubana bahamani ihanga konka ihanga rishemeye kuba rino businge yino butebekana ri abantu bine rukundo yo kundo gwo kubebembera abantu bashemeye kuba nibakorra hamwe
hatari mu kwebaganisa n'entaro n'ibindi so nubwo bwebembeza burungi kugira ngo nanka ayino bwebembeza burungi nagarukanisa abantu shanga abantu bagarukana ubwo nariyo mwebembeza burungi ushanga nagambira je n'abantu manyanye no muntu urugambira kuba abantu mwaba muri mu kintu n'umugambo shanga umuntu najuma abantu busuru najuma butetegereza mwe no muntu najuma imigambo yagambiramo hato bwebembeza to kabujya ngo no bwebembeza burungi wagamba kigambo cyo kugarukanisa abantu and that's very key namwe ngabo kujya ngo turugire umukaro for example hano mu Hagari ya Uganda at the national level nangwa na politics zitu zihanga abantu bino busharizo honorable wabantu bareba mikutu ukareba abantu barakugamba there's bitterness in people's hearts can't tukarebera entebe kanisa initiated by the ruling government kugira ngo ubundi abantu abona tuze on board turebe kutwagamesha ngako yesu bururu kaburuho we have now to forge a way forward turebe mbisho twatambara tukayo obusharizo uburyo mitama y'abantu yebare mnonga konkari nyenda nkumurize hati emwe biri kubaho twe kubabiri hati tunabujya nanye n'urukiko konko muntu utari kunkunda nango nyine ho ubucayi kuba kweta nabasabya kurunda ikintu cy building agira ati rutera urukiko ruyine kurwana na government umuntu utakwenda kandi social media yegireta it's capturing umuntu nasa kuteka teke cyata akijana AI akutere ko kintu ekitazire kitari so nyenda kumuriza kugira ngo yangarira umwakatabangura kokona kureka hino kutukozesa ku social media niyo nambwenu umukutensa kwanje ntwenda tu limiting social media hatebe nagamba aha umuntu nargaha bihane tshuba kandi nangoti yabiye ngo aronde ece nagamba konka omwe owandeba na yaje at Bobs atono marutera ece nagamba ha TV uri umuntu yicereza ayebwa kumanya ngo TV egi ne yabantu it is public. That's right. Tukaza ukagambira onanga ukajumira umuntu ukajya ngo nichiburokwe because it is public umuntu yija arukwendera twagamba mururede kugira muta kumuha so noreba ngo social media inachere kongeramo inebye rukongeramo za AI zikongeramo arobo kuzanka TikTok ukarote cye kintu cyabaho umuntu akakonko kutinga konka bingi tubarakimanye ngo AI so mbonyo ningira ngo tukujya ngo yanga hine kiryango ki ekishobira pana kureka abantu nubongeramo nayitazire kita nayitari twarigiro mu karuru takahwire bwire bwingi bunonga butyo nangwa na government formation ya government no kwetandikire parliament kutwa ebiro ya ebikabiri ebiro abirnabina nubwe bariya bahendera then abirnabitano tukashitama tukaronda speaker abirnamukage tukagira sitting emwe nabwe kororo tukagira ya kabiri on parliament tukagira ya kashatu ya budget tubyonsa kugira ya kana ibiro mwe omuringo president yataho cabinet tekarigere cyangwa no kushitama tekashitamire if anything in our shakustama the next month konka ariyo neba form mpora mpaka ayitura hereze government ikagarika ikabanko kweri president vice president prime minister ba minister bakazo muntebe zabo ba PS bakashitama mbone government ka form konko muntu niyaye kintu akireto mu muringo gukitaricho oreba ngo kweri naba harimo exaggeration mweno tatino kajoti ihanga muri yo manu murutoza nkahi abantu tubagarike napana ebintu nibitekwa kugenda bimetendere yabi ekindi kintu kikuru munonga ekintegekana munonga demokrasiya eyituru practice ngano mu Hagari ya Uganda no kugira ngo nabantu abo abariko batari kukizana na government batwe what we call an alternative right batwereze ekindi ekitusheme ekitwakubasa gukora konka bamwe mu bantu ba critics ba government agent bagira ngo abantu abo actually bahigwa umuntu uri kugira ati naza gamba mpereze alternative echi kigwire ubukigwire government ekakozerete abantu abo nibahura hati batinire abo kwa mamanyangu baje cibagamba nibaza kutwarwa mukubi ekintu twekere kityo kandi nangwa necyakubakirho nkibasa kuba corrected abo kuba umuntu noreba aro nkarga kureba TikTok iyo mushija w'umusiramu akweta tijonyite atiwe ijonyite mwana ona reare ona nangwa Bobs nkwina tokurenga robo ko umuntu ngo yarenga bazima kwije atkwija nkayimirira nkariya nti Bobs ijonyite mwana nkagwisa kagwe
nyewe nanye tinkugira ngo abantu ngo batahakanisa abo kubatu inobugabe niye demokrasi yo rugamba demokrasi ne abantu ku expressing their inner feelings kandi ku expressing inner feeling not agwiri ati ninkomburura abantu bakamba tuhagira abandi batagira batakutagira kandi tukujya ngo nekiragiro ngo umuntu ahagire ruteraho nga hatshi yorio umwana warahanga bakamuhakanisa bamwita no kumwita rero nyo umwana baguransa narutera waruyane so nyoni ngirangu echo cyakubire kinamani kuko n'abantu bagume betu wareje abako nyoni ndi haro empakanisa erukurondo muntu ekaronda nyine karondishe karondo musanzire mwino kashango muntu tarha kwakanisa arongo kurengo umuntu tiyakanisa kugira ngo kintu kigwire kureka hine kindi cyari kugira hata inakanda karumu bantu okarengo umuntu yarenga yakata sheme kuba naringa konka anyway echakwachira mu kitashemire ni impamya nyo I trust President Museveni nyo President Museveni ogu ranga ahari kureba nsasire no mwebembezi orinko warjero mwiguru abo kuba iyi no kwari kutwaza ebintu mu muringo gwabyo kandi imwe abatinde muhumure President achurira kinamani kandi government eje kinamani nangwa necyo mukureba cyashanke cyashoba nkitekwa kushoboroka ninki mwe na muvere shuwa mwe reka kugira otabantu batinde mwe no ratinda humuri abo kubanyowe engere yina singire makaruru kangi karaseretendi habo President Museveni tine kitakusiya muhero nangwa necyo mukureba bunde cyo mwakwa mwino mu mitwe ngucishobire it will be corrected tine kitakwendera muringo gwacho gucyenderamo. Alright, ashatse nibireza ngo muri shayi shatu zumwe baziyo twaza kumura okace twagaruka ntuzagamba haririye mpaje ndije ya abakazi omubwebembezi turebe what they bring on board bito uyabere kutwegitaho and Bob's Gada bahomje wanje ni honorable Brian Ruteraho woman MP aba district eyisigiro egintive self take a short break tugaruka takaruga. This June, step into a bigger entertainment experience with more to love on Us. We're talking more drama, more action, more unforgettable stories, all waiting for you. All hands on deck. We're opening up our world of entertainment so you can view more. Good job, partner. This June, pay for your current DSTV subscription and we'll upgrade you at no extra cost. And that's it for today. Till the next episode.
Hadati wese tuwesima abo kugira ngo nitwe kandi yebare mununga and Bob's God abaho program nishonga izoba tuganira abo bembezine no butegetsi tugezeho okucenga no kucenguza enshongezo ezo bwebembezi ezo butegetsi honorable ni yatushobora ngo mu butegetsi ntabara mu kwesa mununga kirajuro nabasaba mu bwangamba nyinka butegetsi kunkazo mwebembezi abantu bari kusigara nyuma nobore ko muba umuhanda hano cyane harimo naka element ko kugira ngo niwe numanye ugo muhanda ubwo yakuba to kwemera abantu that's right no way naho rukuza rero abo bantu bejane bakurata so nbitu tuganira umuringo oguringogo abakazi ahansi ya government ya president Museveni mubutware bwe chirchama ngo mukahebwa positions nangwa nahat yes and much the disappointment of some people no harabara abandi bakugira ngo this is good bokwaza kwetegeza intebe zitari zimwe na zimwe office ya prime minister nanazini ba ministers tenda abagambe ni binji tuchimanya na vice president of course na ngwana n'umutsaje chitwireho actually tukagiraho speaker mukazi twakato haisha akakaza ho ndijo mwana government ya Uganda ni munyo mununga bokohereza abakazi umwanya ubwo abaganda bakwita ikife cyo kumwanjo nikaba kucera kuceta. But what do women bring on board? Yabane mnonga nangwa nyencha kare twine vice president Isingiro tujaguza okukoraje performance on service delivery mwenu ni Honda atandikire president Yoweri Museveni ntumusima ahabwa entebe kanisa no kwetegereza naruhanga kumukozesa kurengwa abakazi tukarga yoko manya women emancipation nanga shobwa y'abakazi butandikira president Museveni inyuma nuko konkambwenu butandikire na president Museveni twenda kumusima kandi ngunya kusima no kagumusimirwe kandi nangwa twosere tukozere kandi abakazi tutwire trusted abantu bari kutwesiga na munongo mu offices ubwiro wingi office no mukazi ube no shanga hatari munguzi nangwa to bwizire bikatwehindukana konka kurgenyuma tutwire turije nangwa to of course hati corruption erhona iryo mbashije iryo mbakazi hata nabakaza bamwe babire gumite mwene bintu ino kubiri kuhinduka arobukure ibintu bikakushobera konka president Museveni akatwereza ubugabe kandi ntumusima kandi nangwa n'ubwebembezi w'abakazi tubesinsi imwe bantu mwabarukundeba bwosere butabire bubi bwosere butabire bibi akwa turi abantu abinembabazi bakazi tubinembabazi nangwa n'abashije abinembabazi tunayanga konka noreba umbuhangwa bwitu turi abantu abarukuzara nimo mkureto kuzara okwe of course nimo mkutweka konkamani minji go kuzara ngaga rya mukazi mwentu osire tunembabazi kandi abakazi tuosire twinobwoba ombuhangwa bwitu mwenu ebe bintu by'amani tuosire ntubitina hata nangwa nakugira ngo nobo yabire muzagumite nebindi konka tuosire ombutegeje bwitu ruburungi nangwa nabo tukugire bizubu mubona konka itwe abakazi hino kutukura kakoroba na munonga ombwebembezi ebwiro bwingi washanga umukazi office uri mushija no urumushija nagira ati nyenda shange mu mukazi kandi umukazi najya ngo nyenda shange mu mushija timanyo bana ujya ngo opposite sex zino kuzinywana no kuzigera konka mbwenu abakazi ubwebembezi bwitwi hatwatandika bosere buruburungi government leadership umunansizi umubegesa nicyo rukurebera amajyango washwera mukazi wo mushomesa no ba washwera gold haza ndiye mushomesa se muno washwera gold abo ka mushomesa turabo mbintu bigumere mwenu umukazi wo mushomesa kuza kwangana no mutiro ranges mwenu bo tiro honzero yasere no mutu so riya rabwebembezi babakazi itotosere ntubajya honore that hariho ibizuba bingi na munongo public offices umukazi wanorondo murumo nogire bizuba bingi munongo abantu kutureba kandi bizuba byose reho abakazi nibabahara sexually guza kutunga murumo oshangana bagira ngo banze umwanzo hereze ho mushija kandi byahangire numbimanya indwara nebindi ocanga
hato shango umurimo gwagira guta case in point moderator Bobzi ino mwana urugire kunyija wowe myaka 25 arukwendo buyambe wanje konka tinka muhira aho kuba buri ngo bunshobire aro umuntu muhango abe namukoze so mu office atakumukoze sexually amwena ari kumukorra yo mukozi umurungi mnonga mwene ijambo ryataza yamugurira nemotoka ngo aguma yirukanze businesses mwene wire kubushire umwana katacetegerize ngo ibyo byona beroho because umuntu nayenda shi icamani mwene umwana yakora finally kwakira mnyataza ni nyenda uri atati ni wati biyati korota kwenda umurimo gwawaho nyende motoka yanje kandi with immediate effect hato mwana of course mukanta kambugi no mushiki yanje yanyebuza ntumashiwe no hurano yenda ki ako umuntu agumere tino urana ati nyoti kubas train handover ya ndingofu muri kuyeza yabona kandi karumu office ndijo no manya ngo mushamukuratire yakosa office ye yaza yo kuri yo murumo bambingo mwana weno mwana ija na rayampuka naronde cyo kongero cyabo ubwo no muntu muhango tine kora mujye note kwa kwetwara waza kora decision nabitamamani umwana yagire kindi kizube kirengere mbona ningambira ranga umwana mutiro mukushaba for some good time twasya wiki konkana bwe nindeba ngo mind nenyereka ngumbuzo mushije konke ndijo gira ngo yetware banzugira handa yiwatungaki advice itwa makazi tugizire bizubu nangwa no butwe turi liberated tugizire bizubu na mnongo public offices wanorondo murumo nubambe ndo nageho kandi ubundi eco kitorema emirimo gireta ebura tunene kindi kizubu kabakazi wanorondo murumo warga gubona ato mushije kushwire wenka ateka horutaro atapana tokwe togumayo atukurigiro kubobuza kureba atanare numurebana omu silence omu another mode atumbwenu okwenayo tingugiranta tinkwenda hatu no murumo oshanga gwagira guta gwakurema mwana tukine challenge machas we are liberated and emancipated konka tukine bizwe bindi ebitwehingurize ebirukwenda to be tackled with immediate effect abakazi nekindi no shoro no mushija akwihamurumo aja tinkwendo kore ninyendo be housewife ato chibano yendo kushwerwa oberga okushwerwa chikubaramu wareba ngubyayanga ogenda konkato shanga bya conflictinga family ya conflictinga no murumo ogoine nambanyo ninsima bashija bitu imwe abatore kwire tukazo politics because abantu binjira bakira kutina politics konka bashija bitu namunongitwa bakaza bari mu politics imwe bashija mwentu basima tindi kumanya abantu bamba basima konkanyo wanje ni kusima because it is not easy atkushanga ngeje shandi aha TV ariyo muka nabandi nonduje najya tokurga muje yanje atecha kushohoza tatoriyo noza kushambana nebindi konkaso mwenu tukine muka challenge ito nkabakazi mwenu ekirukwetagisa kugira ngo abashija mwino kutwetegereza nitwe tukabetegereza ukashanga twaturage ariho ukugira ngo imwe bakaza bahirwe opportunity ejo abaresurwa haitwa agamba ahameza temushakire abakaza abandi abatiriye nyuma because frankly speaking enshongeza benzi kiteganisa abakazi zizita ziruho abakazi kufana bazara mu mitebe tukureba umaka imihondano y'umaka kandi tukashanga abakazi nibuna mununga guteganisa mununga abana kubajima kuzo mu bushwere bacere bato abakazi abarunzirwe ibuna tumuba abakazi bonka n'abashanji bakwata but akenso imwe abakazi abari mukabene mu Rwanda munonga kureka ngo eco nico mukazi wa hansi akubaje tureba evaluating tushijuma niturebera ariyo mukazi tukuza kuzare barutera aho bagira igura bacitire kuko abarugumite kwengamba yirigende yari wanugamba kuko turebera eco nico mukazi hansi abakazi noreba ngo mubarwanirire cyo kumara yebere munonga nyowe mazere myaka mushanju umba aladisi kandi obwa member wa parliament na no kwezi tinka kumazire tukakira mushara ku kwezi tinka kumazire mushara nangwa no shuti buriyo ngwija konka tinka kumazire so far because nkazamu kwa katano kurukwa hato no kwa mukaga so really noreba ngo hati nyo chance chiroho as a member of parliament to fight for the rights of my women in Sinjura and beyond konka wanoreba
obwire obumazire the resident district commission nyowe obwire bwa office nkamba ndi mwebirebe the rest of the days I would be in field bemba ndiyo field kureba nekibagamba nukwe abakazi nibaterwa abakazi barukubi abakazi nibazara barubata kandi I made sure ngo natambura namazama abakazi turi ombwebembezi tindaje ngo tufireyo konka tukirumwa abanafu abo kuba wori mu district ukashanga mukine abakazi abakuterwa bakarara hero ukashanga mukine abakazi abaruku ukufanozara nicyo butaretwa kliniki nanga hospital noma n'ibintu bingi bobs ukufanozara nicyo butagira uti singiro butagira irwaro rifaro nanga chi district hospital nicyo cyita abakazi apana aro bo kushanga umukazi yadelayinga kuzo mu irwaro tashomesi bari mnonga umukazi yadelayinga kuzarwe kubo umukazi yadelayinga kuzanya miyanja yafu haze cyarete cyo tukugira ngo no kujya ngo mwinirwaro ribi apana icyo cyarete cyo no butashomese abo kuba arobo kushanga harabashaho beke nansi abasha ababo korokwe underground nyo obumbe ndiyo umujotero wa president mbeni ndundana babakazi tinkutandika nimba kwata nimba koma mbeni mbanza ndundana bakazi beke nansi harga kuba natunga information then zawamba shomesa mbana wana shomesa abeke nansi mbere kantesha yono muntu yakabiro wawe ntukukwata hati kugira ngo nabo bonka babe no bati naba bakaza bokuzayo abo kubera kasente abwe mbere yabatwarayo hato shangana babatina bakija bababinga ngo angora disina kutwata mbona murimo gwanje niwe iwe mukazi we oryo mu leadership wabo rumemba parliament or kansara ori chairperson ori women council nabandi umurimo gwitu ogumwe ahagendije mirimo no kwegesa abakazi bitabuturu kwebembere kandi cyo nicyo yo no gamba ngo tutubayambire tukujya ngo tutubayambire konka hinebe tutakozere okushomesa umuntu nomanya okuhindura omuntu gomuntu nekintu kikuru okuhindura omuntu omutwe aketegereza nikikiro kwate sento kazi muhereza mbenu omukuraganisa kwanje mbe nabe nindaganisa abakazi bisingiro nango abatari bashija no kureba ngo twaguma tugiro gwire twashomesebwa twayetegereza akwana kwakwe kuriyo kuronde sente note kwa kushomesa omuntu abo kuba tuyina abakazi bingi abataragire mashomero kushoma kandi bamawito kandi bariyo bakora kandi borira abana kandi je nangwa n'abana bargamo mbwene hatu okubongeraho no kuba porshinga hokati mbwene no murumo gwanje niwo rukundeba niwo mwebembezi kurenga twashomesa abakazi bargayo kwenyuma bamanya ngo noba no risking amagara kuzomuka ngo noza kuzarrayo noba no risking okubaho kwawe kuremero munju ngwiwe noza araje torukumo mwana kuyisha umwana nabasa kurete bijere iyo tukujya ngo umwana wena na reto muto nasa kurete bijere hatu hotari mu irwaro banyurire nko kwa kunyurire mbuzi iyo umuzere bakwa affecting omunda nyinenda bakwa affecting off no mwana we nko wazarwa bamu affecting agirata afi so no murumo gwanje niwe abebembezi kurenga twashomesa abantu bitu bargaye n'abantu basima abantu ba TV West Radio West Vision Group abo kuba twatungo bwire araba kuturikiriza inabari yono bandeba inabari kuturikiriza inabari kutureba nemirimo yitu ngabembezi kurenga twashomesa abakazi bargo kuzarombyaro bareka kubona borero mbyaro kandi tukata mwamani kugira ngo mukazi yazo mu irwaro ashange ibiro kwetago abo kwa nacyo cyo kushwaza n'umuntu kuzayirwaro agire kuzara kashange kwetago bitazire bitaro hato bwe nabwe no vunanizwa gwitu kabaryo muri leadership nimba so butabigura nyonka rutera nko muntu konka nanye mpige tutwakarenzere buciko bwa parliament teka tandikirenge abo kwa twakadonzere buciko konka nanyo mbimbe ni nyaprayinga makingire sure ngo enteka tekanje nanye nagitaherese najya ntubantumu mumpeherese najya ntumumpe education kugira ngo herese kwerare medication education kwerare meherese beho na nyenyambo mukazi wisingiro nondijo muherire kugira ngo barga umbwire nkobo no kubona abona indijo shonge twasagambaho abakazi no kugira ngo scandals umbakazi abari ahiguru a lot of scandals corruption urwenguzi nangwa nabandi baza kumkurwana entaro azentaro ziri serious akaba bakazi bashaka mukuza kurwana mu Rwanda biya serious so turebe entaro tubura kurebe chan n'ikintu cyo kugira ngo muri no mutaho nimwebembeze cyo kurwanirira abantu mwasige nyuma
ruhanga twase abo kubankitwe westerners abagireyo tindagambe rujo nezindi nyoni nkireba abakazi bacurire kuba abakazi bagenzi banje nimba mbine planninga ruhanga twase tutazomo unnecessary woze no manyangu aitwa betegerize twantumanya tinkugira ngo harabatetegerize konka twokushongoka warga yo politics waza out hatu bakurenko yetegerize ankokwe okurgayo chikumanyisa ngo niyo kukiza abakazi bona wenge ati nka okubame ba parliament kujwekera kuba mujwekerwa mukazi chikumanyisa ngo ninyo kushita abakazi bona ninyo kubacuzo bwenge nangwa nabo muri singiro nibinja bakuncuzo bwenge mbwenu omurigo bashomere bariyo nabine PhD bariyo bashomere bariyo banabere barije konko kurgayo cyo kubanza nsheme kucimangu nembabazi echa kabiri sheme kumanya ngo ine cy'abantu bandebiremo mbwenu nyo sheme tinsheme kurga kandi kabanye nazo parliament kabanye nazo mburyane tinshemerire nyongwe riwakagwe n'abantu bashomere barigireyo no hurambagambo kuroga. That is primitiveness. Hato urambagambo kuroga hato yibuza hato nyondo goha umushenjero shi nangwe ndibasabutari yishenjero konko urengo na nangwe nabyo nimbuhurira manyangu nanka karoga nanka echeresere nanka bamukwata nanka nwe amurogire manyecheresoro ya yahuruko mutwe nanka no. That is bogus really. I don't believe in that thing kwichereza konka nyowe niwe imwe bakazimwe nko kuturugireyo nimwe bakansara manyo kurgaye twimanisa ngo bari member parliament hona rebo kansara no borigireyo kwa noterirwa abantu akaki akaruru buri muntu wena umukategori yarimo mureke turugiyeyo nk'abakazi mureke tureke kwitizira ry'abakazi mu mukazi akatakibaga kura ngo mukazi yiba abambere kariyana na traditionally abakazi bakabatiba bakabajya ngo cyo kwato mukazi nayiba nobwo mukwata na shambana ngo at least ngo nibishitashitana konko misho garanga tine kibicike byone ibintu bigira bita nibingana mbona tajote nobwe nakore kikankore mbona abakazi bagenzi banje ningira ngo eje mize taratangirwa mureke tugireke mureke tureke kuriyenguzi abako bakamba tureba nangwa na president Museveni kutukunda akatukunzira line yo butaryanguzi yabere tiketi kugira ngo akana akunda abakazi no muntu yajata nankana akunda abakazi no bakuteraho nekindi no kunda abakazi no kunda ebyo byona konkanyo wo munyetegereza no mundeba yanje President Yoweri Museveni kutukunda nk'abakazi echo kubanza kana ndakureta equality echa kabiri akana aturenga turubashuma mbona katurebera ango yo kugira ngo mukazi tarangirwe kwiba kana yenda abantu baramukwase kutereza ihanga mbona nkija ko cyo kushwazana twagwa nicyo turye cyo kureberaho kibi nani mbasha abagenzi banje reba mpa twatunga amatwaza Buganda turye kache tukuro murundi turabone tuje twegesa abantu bita tukujwekera nubwe turije kutura jo muyango tukakore ibintu byo umuyango kandi ntunguke kabaho omukaza hari no atura ryo mukozi nashakira abana be na leta n'abantu be mwena ninshaba ngo bagenzi banje abakazi mureke tube cyo kureberaho tushakira abantu bitu tutwazeje umwishengero tutazo mukwiba umushija tugizere President Museveni ngo kisanje kitaroko byama obeno reba ba TikTok ambachindru ngo nyoti ndagojegere abo kuba president agize mutagera tata kwenda kubyama konko butabyama abe nakiretera ango ishatu ubutabyama okuzora misho tukakore bishikire tukango burubwenguzi tukazora misho tukashakira abantu bitu tukabegesa tukasupervisinga PDM abantu bakazomwaguruka rica tukabaretere myani bakabyara ni cece kibagambo kubyama tukujya mbagambo kubyamo kwa sleeping tusheme kuzora misho tukareba mutwakorera makagito household income kwerere PDM harga muki esente ziriyo nzija zaza kora ki imwe mwetegwire kora ki amashomero gegara abana bashoma niko okutabyama twogojegero koko muriyo n'umugamba kureka no kurenga twakora munonga twagire kitwayongera ahamakagito oja twahendera yo ari mnonga mwana wanje Bobzi kandi mwebare nimbasima Vision Group nimbasima aba leaders bisingiro LC1Z LC2Z LC3Z councillors members ba parliament umukaruru manya refugee ha yes nyenchakare tu ni vice president tu no mukoro gwamani mazima umukorogu
tukashabire ngo mwena mugwejumbiremu mwebembezi wena eija urebe aha bwenji district yawe etwire nekoraje niwo shemerwe na chairman shemerwe na members ba parliament shemerwe na technical people kandi honorable Bright Rwamirama minister witu aturetiro umjenyi mukuru ogwe vice president wiyangeri mwene mwije turige tushemerwe tunywe mwene nito bagabude abo kuba ibintu biroho mwije tushemerwe kandi turiyo tuzomukaruruka LCs akarura kaka LC 1 zakituriyo tuzamu mazima nkashabire mutite bendera mutasige bendera enzuro nyuna bende mukaruru nkateganisa bwa kandi nyine bendera kandi mwe nanye tumurije kundeba ninteganisa bendera y'umuntu kureka ninja kwagira buri bendera yona ninja kubirukangaho abari kubasa mwe n'abarebizire nk'abantu muntu numwija kunsasara no mwaka wa mwanterira karuru ekibina twino kucereze kitinisa nimbendeza karura ko ngutukatereje akebirabiro na mnana tukatereje kibina kitu kigume kitebekine mbwenu TV West Radio West ekini hiro kota kinga huto bunuzi niko tukuchera huto bunuzi ko tabugamba mbutso bunuzi huto bunuzi ebirabiro bitano byo kwamshanju abantu bisinjyo nimbeta ngumwisha huto bunuzi naza kuba hari aho bunuzi bwama manya nantagambira kintu cya Vision Group nimbiye mwisha huto bunuzi nabeshengereza umbara huto bunuzi nije kubandho nimba kwasa huto bunuzi ekintu ntarre nguru mukama bampero mugisha mama vibe bamuhora abantu ba stock empia ariko baje hutabunuzi nakakantu mukankoraje yabari munongi watandikani itwe kandi nyenda kumanyisa mu program twagenderaha nyenda kwasima mwena abanyisinjona nabandi abari mu myanya itari yemwe akenso nyenda kuramusiya Reverend wahonya kitunda Reverend Job yebare munongana na team yawe yona na beka yawe na nabandi mwena bari kutureba kutuheza feedback about this program nimwe bari munonga okuchira munonga no kugira ngo ibintu bitwabigamba ko kiwe roko gende ugici watuma nkora umukazi uri hansa aho seek information rondo umuntu urakwereze amakuru omanyici kire cyo shemere kuba nokora yetantari okore ibintu mwirima yetantari kugenda nk'ubundu utashobora cirwe kandi ubushobora cirwe nokoze kuzara umwirwaro for crying out loud zo mwirwaro bani yo waza kutunga buherezo ubwo abantu bariyo abetebekanise kubana bakwataho abwenye no sharmu ngendo zo kuzara okukwenyima bondo kahendro tunjire ebizibu abakazi bari mu leadership ntwenda kubatengera okugira ngo mukore kicire ko babagambire president akabakondera mazima ganyu na no kwanga kuryinguzi so nabo cyo mutakaruga hamain mutakaruga hamuramo ejobe niyo ticket y'umwagumaho ibiti bitambare kunje munonga mukama baturindire. Have a very lovely night. Bye bye. Enshonga y'izuba yabane kushibwaho Kabozi multivitamin drink kitasiyo munsi y'amagara marungi nicikuyambaho kwigura misi kireta amana masiyo mbashije hamwe n'abakazi nendijo megasho kwata Kabozi multivitamin drink utuntumura cyubaro na stress